Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem izdeşken dostordu köpeytküle dedi. İzdeşken, izdeşe turgan dostordu köpeytküle dedi. Dosuңарды издеп тургула. 3 күн көрбөй калсаң изде. Фаинкана маридан, эгер ооруп калса барып кабар ал. Эгер бир башында түйшүк болсо барып жардам бер. Эгер унутуп калса барып эскерткин. Досум деп içinden күйүп, сенин ийгилигиңи көрө алган, кыйынчылыгыңа кайгырган, сени дайыма сурап турган, seni Allah Taala'nın sana estetip durgan. Antkeni dostluk üçün, Allah üçün dost bolgan adam bu sen üçün dost bolar. Sen üçün degende sendeki takvalık üçün dost bolar. Al senin kolundan gelip dost bolup, kolundan gelip turganda ketip kala turgan adam emes. Demek o adam kıyamata da sana dost bolup verer.